inzira y'ibihe. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Kenshi iyo havugwa ubukoloni n'ibihe byabwo hahita humvikana nyine ibihe byashize ubwo abanyaburayi bambukaga inyanja bakerekeza ku yindi migabane ku butaka bamwe batari bafite n'icyo baziho, bahagera bakahigarurira bagasahura imitungo bari bakeneye, nyuma bakaza kwiyumvikanira hagati yabo bakagabana ibyo bice bakolonizaga kugeza bari babituye nabo batangije intambara zikomeye zo kwisubiza ubwigenge bahoranye mbere yo kugenzurwa n'abo banyaburayi, nabo igihe kikagera bikumvikanwaho nyine ko ubukoloni buhagarara, hanyuma bagasubira iwabo na bya bice byose bikongera kuba ibihugu byigenga. Ni no muri ubwo buryo kandi ibihugu bimwe na bimwe byo byageze ku bwigenge bwabyo mbere cyane y'ibindi byibohora ubwo bukoloni bw'abanyaburayi. Ibihugu nka Haiti yageze kuri ubwo bwigenge ku bunani bwo mu 1804, Brazil muri Nzeri 1822 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 4 z'ukwa karindwi mu 1776, nubwo nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari abaturage kavukire bigenze ahubwo bari abanyaburayi n'ubundi ariko bari bahatuye baje kwivumbura ku bwami bwo Bwongereza bakahindura igihugu kwacyo kigenga. Naho ubundi ibihugu byinshi byahoze ari koloni z'abanyaburayi byinshi ni ibyigenze mu kinyejana cya 20, ahanini nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, nubwo ku bindi bihugu noneho ubwigenge bwagezweho bitinze cyane. Ariko muri iki kiganiro byihariye tugiye kurebera hamwe ibihugu byakolonijwe ariko na n'ubu ngo mu kinyejana cya 21 bikaba bitarigenga bikiri za koloni, kuko mu bice bimwe na bimwe by'isi ntabwo hose ari ku bwigenge bwaharaniwe, cyangwa se ngo nanone abakolonijwe abari bo bifuza gutandukana n'ababakolonije. Ibihugu n'ubu ngubu bigikolonijwe n'ibindi mwese yo mu kinyejana cya 21 nibyo tugarukaho, ariko ni ibihe kandi kuzihe mpamvu. Iyi ni Radio Rwanda, iki kiganiro ni inzira y'ibihe, buri ku isabato isaa 6 ndetse no kuwa kabiri isaa 2 z'ijoro. Uri kumwe nanjye Alphonse Muhire Munana. Kugeza ubu ni ibihugu 9 gusa mwese bisigaranye koloni zabyo bikigenzura kuko zitigeze nyine zigera ku bwigenge kugeza n'uyu munsi. Ni Australia, Denmark, Ubuholandi, Espagne, Ubufaransa, Nouvelle-Zélande, Norvège, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitangaza nuko bitatu muri ibi bihugu, Australia, Nouvelle-Zélande na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahoze ari koloni z'Abongereza, noneho nabyo bikaba byarahindukiye bigakoloniza ibindi bihugu, ndetse bikaba bigifite n'ibice bigikoloniza hirya no hino mwese kugeza n'uyu munsi. Koloni ibi bihugu bifite nazo ni ibice byahoze bigenzurwa n'Abongereza ahanini, hanyuma yo kubona ubwigenge bwabo noneho ibindi bice byahoze nabyo ari koloni z'Abongereza zibegereye nabo babibambura mu ntambara cyangwa mu bundi bwumvikana, ariko ku ngufu abari bo babigenzura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo nyuma yo kwigenga ku Bwongereza mu buhangange bushya zari zimaze kugeraho, byari n'ibihe by'ubukoloni n'ubundi abanyaburayi bari bagikora hose mwese. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarahindukiye, nazo zigambirira kwaguka ndetse no kugenzura ibindi bice bigari cyane mwese, zitangira kwitwara nazo nk'ubwami bw'abami, zigarurira ibirwa bitandukanye ndetse n'ibindi bice zahinduye koloni ziremeza abanyamerika bakigenzura n'ubu ngubu. Gusa mu kinyejana cya 21 nanone ntabwo ubukoloni cyangwa se kuba ibyo bice bikigenzurwa n'ibyo bihugu bifatwa neza nka koloni uko byahoze, ngo ababikoloniza babigenza uko bashaka, basahura ibyo bahakeneye, bitwara nk'abatware babatuye ibyo bice, kuko kenshi usanga ari ibice noneho bishobora kwishyiriraho ubutegetsi ndetse n'amategeko yihariye, ariko ubutegetsi nabwo muri rusange bukaba hari aho butarenga, hari n'uburyo bugenzurwa n'ibi bihugu n'ubundi bikihakoloniza, kuko ibyo bice tugarukaho byakolonijwe kandi bikaba bitarigeze na rimwe bitangaza ubwigenge bwabyo cyangwa ngo bizabugereho, ndetse ababituye bamwe bakaba baragiye bigumura bakabinyuza no muri za kamarampaka, ariko ugasanga nabwo bitageze kuri ubwo bwigenge, kuko nanone igice kinini cy'ababituye bamwe bakomeje guhitamo kwigumanira n'ibihugu byabakolonije ntibatandukane nabyo cyangwa ngo bigenge byuzuye. Byinshi ni ibice umuryango w'abibumbye wita ko ari intara zihariye ariko zitiyobora ubwazo mu buryo bwuzuye, non self-governing territories.
kugeza ubu ibyo ni ibice cyangwa se intara 17 mu bice bitandukanye by'isi, ku buryo ababituye bose babishatse cyangwa se bakabasha kubyumvikanaho ako kanya n'ibihugu bihagenzura nabyo byahita bihinduka ibihugu byigenga. Ibyo ngibyo birimo Sahara y'Uburengerazuba, ikirwa cya St Helena, Falkland, Montserrat, Anguilla, British Virgin Island, Turks and Caicos Island, Gibraltar, Bermuda, Guam, American Samoa, United States Virgin Island, Polynésie Française, Pitcairn, Nouvelle-Calédonie na Tokelau. Iyo hakozwe urutonde rw'intara nk'izi ngizi zenda gufatwa nk'ibihugu ariko nanone bitigenga ahubwo birebererwa n'ibindi nabyo bifatwa nk'ibibikoloniza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho hahita hibazwa uburyo kuri urwo rutonde hashyirwamo nka British Virgin Island ariko ntihashyirwemo Guyane Française, cyangwa se urutonde rugashyirwaho nanone Sahara y'Uburengerazuba ariko nka Greenland ntibarwe muri izo ntara. Ibyo byose icyo gihe bihita bijyana n'uko washaka kubona koloni yo mu kinyejana cya 21. Hamwe icyo gihe ibyo bice bigikolonizwa bazahitamo kubyita Overseas Territories, Département cyangwa Territoire d'Outre-mer, Dom-Tom ndetse n'ibindi. Gusa byinshi muri ibyo bice uko biri kose biba bisanzwe byarakolonijwe n'ibihugu ubu ngubu bikibireberera, kandi ku kigero runaka nanone ntabwo byigize bihinduka intara z'ibyo bihugu mu buryo bwuzuye, nubwo aho ibintu bigeze usanga ababituye hari uburenganzira ndetse n'amategeko amwe bagenderaho biteye n'ubundi nk'ibyo mu bihugu bibireberera. Urebye noneho igihugu ku kindi, nk'ubu ngubu Espagne igenzura ibirwa bya Canary bifatwa ko ari n'ibirwa by'ubwigenge bucagase. Impamvu butuzuye ni uko ubwo ngubwo bikibarizwa ku mukoloni wabyo Espagne. Ni ibirwa abari babituye benshi bimutseho mu gihe abanya-Espagne babyigaruriraga. Uyu munsi ni ibirwa bifatwa nyine nk'intara ya Espagne nk'uko abanya-Portugal n'ubu bakigenzura na bibirwa bya Azores na Madeira. Uko ni nako bikimeze n'uyu munsi ku bindi bice byinshi byahoze bikolonizwa n'abanyaburayi. N'ubu ngubu akaba ari ibihugu by'abanyaburayi bikihagenzura, birimo n'ubundi nk'ibindi bigenzurwa na Espagne nk'imijyi ya Ceuta na Melilla, kongeraho izindi ntara 5 bita Plaza de Soberania. Ibyo byose ni ibice byo mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika, biracyari koloni za Espagne n'ubundi muri Afurika nta bwigenge bwigeze bugerwaho muri ibyo bice, naho byageragejwe yewe ntabwo byigeze bigerwaho. Igihugu cya Maroc cyegeranye cyane n'izi ntara zose nyinshi zahoze zikibarizwaho, nta nuko batagize ngo abari bo babigenzura kuva mu myaka y'1600, ariko byarananiranye. N'ubundi ni koloni za Espagne kugeza n'ubu ngubu mu 2022. Bimwe muri ibi bice nta nubwo ari ukwigenga bisaba ngo bihinduke nyine ibihugu ukwabyo. Hamwe bagaragaje ko bifuza ahubwo kuba intara za Maroc akaba ari ihagenzura aho kuba Espagne. Ibyo nabyo byarananiranye. Ingabo z'abanya-Espagne zahashinze ibirindiro barahaguma imyaka 100 irashize. Australia nayo ubwayo yahoze ari koloni y'Ubwongereza kugeza ku bwigenge bwayo busesuye mu 1901, ariko nayo yarahindukiye igenzura ibindi bice birimo ibyiyita ibihugu bigera muri 7 kugeza n'ubu ngubu ni Australia ikibigenzura. Muri ibyo bice cyangwa intara ni inteko ishinga amategeko ya Australia yishyiraho amategeko nyine abigenga bigenderaho. Byose ni ibirwa birimo Keeling, Christmas, Coral Sea, Hare and McDonald, Norfolk na Antarctic Territory. Ibi byose bikaba ibice bihagarariwe n'ubundi mu nteko ishinga amategeko ya Australia. Ariko nk'ibirwa bya Keeling na Christmas mu 1984 aho kwigenga, ahubwo ababituye batoye ko bemera guhinduka intara za Australia. Ni mu gihe nyamara nko ku kirwa cya Norfolk abahatuye batemera ko ari abajya Australia, n'ikirwa cyo gifatwa n'ubundi nka koloni kibarizwa kuri Australia ku ngufu. Naho ibindi birwa nka Papua New Guinea na Nauru mu 1949 n'1968 byo byahisemo kwigenga burundu bitandukana na Australia bibi bihugu kwabyo. Igihugu cya Denmark kugeza ubu ngubu nicyo kigenzura Greenland n'ibirwa bya Faroe, byitwa ubundi ko bifite ubwigenge bucagase nyine kuko ikindi gice cyabwo kiri mu maboko ya Denmark yahoze ari umukoloni wabyo ukihagenzura n'ubu ngubu.
muri ibyo bice byombi hahora hategurwa buri gihe amatora ya kamarampaka kugira ngo bigenge batandukane burundu n'iki gihugu cya Denmark, ariko buri gihe ntihabura kidobye ituma ayo matora aburizwamo cyangwa n'ubwo bwigenge ntibugerweho, bakongera gutangira babisubiramo buri gihe gutyo. Ni urugendo rutagira iherezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni koloni n'ubundi za Denmark. Ubuholandi nabwo buracyagenzura n'ubu ngubu intara 6 zahoze zitwara nk'ibihugu byihariye mbere y'ubukoloni bwahakoze. N'ubu ntabwo bigeze baziha ubwigenge, baracyahagenzura. Ni Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius na Saint Martin. Ni intara 6 zirimo zimwe zifatwa nk'izifite ubwigenge bucagase, izindi zahinduwe nk'ibice bindi bigize Ubuholandi, ariko n'ubundi zose ni intara bigaruriye mu bihe by'ubukoloni n'ubu bakigenzura Abaholandi. Ubufaransa nabwo ni kimwe mu bihugu by'Uburayi byagize amateka maremare cyane y'ubukoloni bakoze mu bice bitandukanye by'isi. Ibice bimwe na bimwe iki gihugu kigaruriye cy'Ubufaransa biracyari koloni zacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Zose hamwe ni intara 11 zikigenzurwa n'Ubufaransa, zikaba zarahoze n'ubundi ari koloni zabwo zirimo Guyane, Polynésie Française, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, ibirwa bya Wallis na Futuna na Crozet, Saint-Martin na Barth, ibirwa bya Kerguelen, Société na Marquise, Saint-Pierre, Miquelon na Réunion. Ni ibice bikigenzurwa byose n'Ubufaransa kuva n'ubundi mu bihe by'ubukoloni, bigahindurirwa inyito gusa, rimwe bakabyita département cyangwa intara zo hakurya y'inyanja kuko bitabarizwa nyine ku butaka bumwe n'Ubufaransa mu Burayi. Ibindi bikaba intara zigenga bicagase zikarebererwa n'ubundi n'Ubufaransa, uretse wenda Nouvelle-Calédonie yo yarangije guhindurwa intara y'Ubufaransa mu buryo bwa burundu. Bimwe muri ibyo bice byagiye nabyo bitegurwamo amatora ya kamarampaka ngo byigenge burundu, ariko ibyo nabyo bikaburizwamo cyangwa se n'amatora agakorwa, ariko ababituye bagakomeza kwemeza ko bagumbana n'Ubufaransa. Ubufaransa bwagiye bushinjwa na bamwe kwivanga buri gihe mu matora nk'ayo ngayo no guha ruswa bamwe mu banyapolitiki baho bagiye bihisha inyuma yabyo mu buryo butandukanye, ariko bwatumye buri gihe ubwo bwigenge butagerwaho. Ibyo bice uko byakwitwa kose Ubufaransa bubifiteho ubugenzuzi bukomora n'ubundi ku bukoloni, n'ubu ngubu bukaba bukibigenzura, akaba ari bwo buhashinga amategeko n'ibindi bitandukanye kugeza ku butegetsi buhabarizwa. Ni koloni zabwo hatitawe ku nyito bihabwa zose mu kinyejana cya 21. Nouvelle-Zélande yahoze nayo ari koloni y'Ubwongereza, nayo hari ibindi bice ifite bigiteye nka koloni igenzura. Ni intara 2 zirimo ibirwa bya Cook na Niue, n'indi ntara byitwa ko yigenga ya Tokelau hamwe n'igice cya Ross. Ni ibice nyine nabyo bikigenzurwa n'ubu ngubu na Nouvelle-Zélande mu buryo butandukanye kuko bimwe bifite ubwigenge bucagase, ariko byose bikarebererwa nayo n'ubundi, ndetse akaba ari na Nouvelle-Zélande ubwayo ifite inshingano zo kubirinda no kubirengera mu by'umutekano n'amategeko hose agakorwa na Nouvelle-Zélande. Kimwe na Australia, Nouvelle-Zélande nayo izi ntara zose nizo yagiye yigarurira nyuma y'ubwigenge ku Bongereza, ari nabo bahoze n'ubundi babigenzura. Kugeza uyu munsi rero ibyo bice nabyo nta bwigenge byigeze bihabwa, rero biracyari koloni mu bundi buryo za Nouvelle-Zélande. Norvège nayo ni igihugu kikigenzura ibirwa bibiri kigaruriye mu bihe by'ubukoloni, Svalbard na Jan Mayen. Ibyo yarangije kubyiyomekaho byo binahindurwa intara zayo, kandi byaratangiye ari koloni. Norvège ikagira n'ibindi bice igenzura n'ubu ngubu nka koloni zayo cyangwa se biyegamiyeho, birimo ibirwa bya Peter na Bouvet hamwe n'intara ya Queen Maudland. Hanyuma kandi hari Ubwongereza bwo bwashinze ubwami bw'abami bugari cyane buri mu bwagutse kurusha ubundi bwose mu mateka y'isi. N'ubu rero hari ibice byinshi bwakolonije bukigenzura, ibyo bikaba bitandukanye n'ibihugu bisanzwe bihuzwa nabwo mu muryango wa Commonwealth kuko byari ibice n'intara bigendera ku mategeko y'Ubwongereza mu buryo bwuzuye. Bimwe bikagira n'ubwigenge bucagase, ibindi ntabwo biracyagenzurwa 100% n'Ubwongereza, birimo intara ya Gibraltar, St Helena, Bermuda, Angela, Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman, Falklands, Akrotiri na Dekelia, Anguilla, Monstera, Ascension na Tristan da Cunha, South Georgia, Turks and Caicos ndetse n'ibindi bice bimwe muri Chypre.
izo zose ni intara zibarizwa mu bice bitandukanye by'isi zikigenzurwa n'Abongereza nubwo zitigeze zomekwa ku birwa byabo mu buryo bweruye, ariko byose babigenzuye n'ubundi kuva mu bihe by'ubukoloni kugeza n'ubu ngubu. Hari ibirwa bimwe muri ibi ngibi Abongereza bagiye birukana aho abari babituye bose barahabavana bahashinga ibigo bya gisirikare n'ibindi by'ubushakashatsi. Ibindi ni ibirwa bigituwe na bene byo bikagira ubutegetsi n'ubwigenge bicagase, ariko bigenzurwa buri gihe n'Ubwongereza, ndetse bimwe muri ibi bice bibarizwa mu birwa bya Caraïbe biheruka gutangiza inkubiri ikomeye za kamarampaka bigerageza kwigenga burundu ngo bitandukane n'Ubwongereza. Nta kabuza ndetse mu minsi iri imbere bimwe muri byo bishobora kuzatangaza ubwigenge bwabyo bikabigeraho, ariko kugeza aka kanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi biracyari koloni z'Ubwongereza. Kugeza aka kanya hari intara n'ibice bigera ku 10 binagenzurwa n'Ubwongereza byashyizwe muri komite y'umuryango w'abibumbye ishinzwe gutegura ubwigenge bw'ibyo bice cyangwa se ikarebererana n'inyungu z'imitegekere yabyo. Nta kabuza bimwe muri ibyo nyine nabyo mu minsi iri imbere ntabwo bizaburamo ibizigenga bigahinduka ibihugu bishya, ariko ubu ngubu ntibirabigeraho, ntibitandukanye na gato rero na koloni z'Ubwongereza n'ubundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahoze zikolonizwa n'Abongereza nazo hari ibice birimo ibirwa zigaruriye n'ubu ngubu zikigenzura biteye nka koloni zazo, n'ubwo nyine bihabwa amazina adashobora guhuzwa na koloni, ariko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba arizo zibigenzura hafi muri byose. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura ibirwa bya Samoa, Guam na Mariana ya ruguru, kimwe na Puerto Rico na US Virgin Islands. Zose ni intara n'ibirwa bibarirwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bitayometseho, zikaba arizo zibigenzura. Kandi uretse Samoa ni ibice nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigarurira ku ngufu binyuze mu ntambara. Bimwe byahoze ari koloni za Espagne, aho abanya-Espagne rero mu ntambara batsindiwe n'Abanyamerika barabibambuye, ariko ntibanabireka ngo byigenge, ahubwo nabo barabigenzura kugeza uyu munsi. Uretse uburyo nk'ubwo ngubwo byose byanyujijwemo kugira ngo ibi bice bibe bigenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zabiguze n'ibindi bihugu byahoze bibikoloniza. Ibyo ni nk'ibirwa bya Virgin Islands, ibirwa baguze na Denmark. Kugeza aka kanya ni igice gifite ubutegetsi bwite, hakabarizwa abaguverineri batorwa, hakabarizwa n'inteko ishinga amategeko, bakagira n'ababahagararira muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko batagiramo ijambo, ari indorerezi gusa, kuko nta n'uburenganzira baba bafite bwo kugira n'amategeko cyangwa ibyemezo bagira mu ruhare muri iyo Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibyo bice tugarutseho gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura byihariye nka koloni zazo kugeza n'uyu munsi. Hari n'ibindi birwa byinshi muri Pasifika Abanyamerika bagenzura kugeza amagingo aya ngaya, birimo Baker, Howland, Jarvis, Wake na Vassar na Midway, kimwe na Johnston na Palmyra Atoll cyangwa Samarang na Kingman Reef. Byinshi muri ibi birwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaruriye mu nyanja ya Pasifika ntabwo bituwe byose, ariko ni koloni zayo. Ikibazwa rero kugeza ubu ngubu ku rundi ruhande ikibi cyatumye birwa n'intara cyangwa se ibihugu bimwe byahoze bikolonizwa n'ubu ngubu bikaba bitarigenga mu kinyejana cya 21, ndetse henshi bakaba nta n'ubwigenge barwanira cyangwa se ngo babuharanire mu buryo bwari bwo bwose. Kandi ibindi bice byinshi byo byahoze ari koloni byo byararangije kugera ku bwigenge bwabyo mu myaka itari mike ishize ubukoloni muri rusange burangiye. Aho byagenze bite? Impamvu hose zirihariye kandi zishobora no kujyana n'ibyemezo byihariye, amahitamo y'abahatuye n'ibindi byinshi. Hamwe mu hakigenzurwa n'ibihugu byahakolonije ntabwo babuze gutangiza, ahubwo n'amatora ya za kamarampaka bagambirira gutandukana n'abahoze babakoloniza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugeza n'ubu ngubu. Bikaba ibikorwa bikomeza kwisubiramo ubwo bwigenge ntibabugereho, ariko nanone izo kamarampaka benshi ntacyo zabagejejeho kuko henshi abaturage batora oya ku bwiganze, bigasobanura ko aho ngaho baba bahisemo kugumana n'abakoloni babo akaba ari bo babagenzura. Urugero rwa vuba ruheruka kuri iyi ngingo ni muri Caledonia, kamarampaka igamije ubwigenge heruka kuba yo mu 2020. Abahatuye ni mu myaka 2 ishize gusa bemeje ko baguma n'ubundi kuyoborwa n'Ubufaransa aho kwigenga.
ibindi bice byinshi mwese byigaruriwe n'abahoze babikoloniza n'ubu ngubu bakaba ari bo babigenzura kugeza n'aka kanya, n'intara nanone ziganjemo izidatuwe, ariko kudaturwa kwazo nabyo bikajyana rimwe na rimwe n'uko abakoloni bahageze bakahirukana abari bahatuye bose bakahashinga ibikorwa remezo by'inyungu zabo. Aho hose hakaba noneho nta n'umwe ushobora kugira ibikorwa hatangiza asaba ubwigenge bwaho. Kimwe ariko nanone nuko hari ibindi bice bikigenzurwa n'abahoze babikoloniza n'ubundi ariko barahageze basanga nta bahatuye. Ibyo nibyo bike. Ahandi abanyapolitiki bose bagambiriye gusaba ko ibyo bice byigenga barishwe, abandi bahabwa ruswa n'abakoloni kugeza muri ibyo bice benshi ahubwo bisabira ko aho batuye hakomekwa ku bihugu byahakolonije. Ni nuko nguko byagenze kuri Puerto Rico imaze imyaka myinshi yisabira ahubwo kongerwa ku rutonde rwa leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kwigenga. Ibyo kwigenga ntawe ukibitekerezaho, ahubwo urugamba kuri bo n'urwo kwishakira uburyo hakomekwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa burundu, ahubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabishaka hagahindurwa intara irebererwa ityo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kuba igice cyazo mu buryo bwuzuye. Aho muri Puerto Rico hakabarizwa ubutegetsi bwigenga, ariko abahatuye ari abanyamerika n'ubwo badashobora kwemererwa nko gutora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyapuerto Rico ni abanyamerika n'ubundi ariko mu buryo bucagase, kuko n'ubo bakirwana no kuba abanyamerika byuzuye, ariko kwigenga byo ntabyo bashaka. Aho ni na hamwe mu habanje koloni z'abanya-Espanye mw'isi, ni nabo baharekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1898. Muri rusange rero nuko ngo kwisura y'ubukoloni cyangwa se ibihugu bimwe bikigenzurwa n'ibindi mu 2022 biracyangizwa mu nzira zitandukanye n'uburyo bunyuranye, ariko kandi ubundi buryo bukiriho n'ubwo uko igihugu kimwe nanone kigambirira kwigarurira no kwiyomekaho intara zitanifuza kukibarizwaho, nk'uko bimeze ubu ngubu kuri Maroc na Sahara y'uburengerazuba yishaka kwigenga ariko Maroc kabyanga, cyangwa Tibet y'Ubushinwa, Uburusiya n'intara z'ibindi bihugu mu Burayi bwo burasirazuba, cyangwa nanone ibice bya Kugeza n'ubu bikibarizwamo intambara zikomeye mu bihugu bitandukanye bya Aziya y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba nka Georgia, Armenia, Azerbaijan na Romania. Cyakora kuri iyi ngingo yo kenshi izi ngizi ziba ari intara zifitanye amateka maremare n'ibyo bihugu bigambirira gukomeza kuzigenzura, wenda zo abazituye atari uko nguko babyifuza cyangwa zarigeze ahubwo no kubibarizwaho mu bihe byashize. Naha dusoreje iki kiganiro muri rusange rero nuko nguko isura y'ubukoloni imeze mwese kugeza ubu ngubu mu kinyejana cya 21, kimwe nuko hari izindi ntara nazo nyinshi zirwanira kwigenga zigatandukana n'ibihugu zibarizwaho ubu ngubu. Intara nka Catalogne mu Burayi yifuza gutandukana n'igihugu cya Espagne, cyangwa muri Afrika Amazonia nayo irwanira kwitandukanya na Cameroon. Naho ubutaha.